Balay keng ngipeleno ya ubakan une ubreu ubalayat lut nadu unang pong ketulungkot Sembun cang ba kajela berdairu Presiden National People's Party NPP Meghalaya State ba Presiden Tensong Wilayaro ya Dr. DLN Nonglai ba udai breu ba don kejing tebit hak rukam peniat kam handai hak juk pol hotel giwei dar baong ba don gibreu ba bang ba kan ni katlej asurok handai da syong pat ha office kila kurma teng gisu suspend breu teng gisu bekam handai kakaseri kemesa nge bat kani kapau ba kadai kejing bompat sempang bat klem kejing tebit susu laong bah basyong kali hab bang kali yo driver badon jing tebit em nama berada susyong kali banyak bompat tebit mut ban lek sia silong yo apoi penban sia civil hospital ya kadi ba pastun akan hak yang sedang ya election ke NPP kebalong hak karwai tik jemang aja pundu hanong silong ke bahab amau tadrasian konstituensi hak bak sinong lau butun ke badai ke sinong Dr. DL nong lai ru ke hab hak ni konstituensi ulaong ba haba ompat don kejing sempang ke ban wanra ya kebakaran hasurok ban petrekam ha office habayaro ay Dr. DL nong lai ba pastun laong ba Dr. DL nong lai udai ba bam rendat ya kam sensia bola kentu ki pai ba ban om penle no ay u Dr. DL nong lai ba ya ilut nadu ba udang pong patrun nengkot bumpat yo slipar hadu ba undeng tai han nihu laong ru ba kajing mi madano Dr. DL nong lai ban yakun di MP election sedang semua Lok Sabha na Silong Parliamentary Constituency kadai kejing jet ke bakan jablay ke bapaseo hau ni ulang ba ban sim yak tiket na ke NPP ka experience ka ba idon haka administration iong ka administrative experience don kibreu kibabang ba kaniya katlik hasro tambah dasyong office kila rumah Mare safety kesugi kila no teng su suspend breu teng su termite kita tam gajam anda natulit kapur ka ST oda kata ade kisi berla kata ade ka inexperience yo habong don experience ke bama ba namar haba keren hamadan ka masuk Andai the people office kindon ki kendon an kiba pimla ban warna ia katuk keren jong pina suro ban pentrekam hapo office dak kababurom na keren ya ka baka dikisya uba arok ude ubre uba bam lende ya ka administration bakumu director jong ka colleges development council uhap panyadai baki ministry ki bapero pera terinya ki kendu ina jabin ka baheba ki IAS ki IFS ki specialist ki bom nang shu banyekre ki meetings ki bapero pera ki kedon juga an ki bapero pera kamtam hakapuli ko puti Ude ruramba ubaladon ke experience. Namar kem experience kumo ompi. Wat mangi besyong kali kasenja ni dekuli tiknu driver babian do bombian. Yung ko silong. Kentengnya obre experience bombon license tapi mama hat. Mud ban po silong po pengajar civil hospital. Rumah kata kau, mulai udah ulok, ubalak dia mulut license. Pegli kakerdan jumung suku di keren. Dengan pegli jadi kandidat kita ada menang, tapi itu kami. Lagi ada menang kita try bersu. Lada tangdon sama norak na bahar jo Meghalaya. Mereka Meghalaya cuma tarai pada bersu. Oh, nang tarai. Balai keng ngipeleno ya ubahkan une ubreu
Ubalayat lut nadu unang pom ketulungkot ubang juyo asli paru hadu udah dentai yang tenehu atom deu breu layat step by step nama ki breu ki basdang nang ni an migil poi si jo ki snow tulut ya ke jing jom ki duk kisu ke koki long kwi long pagi kon sama be togi ya telino na khot na wer but nakan ke constituency nakan ke district na West Kasil district Southwest Kasil district inya ai ya ke Kersang Kabapura ya uni ure-uran ba don ki parlok hayau hahat ki bakren ki ongi ikenap palat yai doktor nonglai ubriu bedan buram ubriu baru belai ubriu batik ya kaduk kasuk nrei tang kawai ke bangin ikenap ngangas ngap jar kai kata kabong ikenap kiong ikenap namar kiyeng iyeng dokli na parti NPP Tengah perhat bahala di balai pimpin sultanat di NPP kae ka bapelong baki breu hayau hahat kiong anak parti NPP ka bonglo jibab i doktor di RL nonglat minta kasih ukan didit jongi indai uknarit ubang ni tansu yaro sarong yu ulaha najrong indai udah perkat tik patik udah kemci tik patik udah ada pasien usimentan balai ujit naka NPP kakam kalakren kamjang ban ya keji keno ikino elam maka habo kepartingan itu tinggi dan dem ngida duai bagi pai ya keji mut keji pekat setai sejauh don kibakwa banyelek naka parti kejomi Kenegi pai sete sedrong balada kaji syakri jongi prasnen mentak kalong katung kaji peniat utei najrok niyaong ukornat ubas lo bahabatnya nangit bau beli usasei syuk yakin nongelam apo ke parti kejemi bak kabak haddu ublei wajib yai doktor dia elongan ko kilong kebe kilong pagi kon sama akan mau bahai kan kadi jingjit kabak kenjable ya une ure urang